Parte selok ma ho itanya le fuande bele muda emani hanoin ka bele muda emani hahal. Tamba wan hira ita se public speaker ihaneba ita maksisai hanesan pusat husi prosesu idane. Dia baita hotu ita sormal kali iya hame channel lo lagi na freita subscribe kata kau suri tabot siro kone sana bedia tani tu biar kata maromak negra sama neben sana katin hamu tu freita hotu. Iya oportunidade ohiniang hawa karakatu kuliah kona ba tips sanulu ba hirak nebemang hakarakatu hahu sai public speaker kahakarakatu bele kuliah iha publiku. May be molo katu continua kusi tabot sira atau bele support channel idane ho like, subscribe, no hamor si tabot sina sino at when hira how upload video from kare kita buat sira bel heta notifikasyon ikare kita buat sira ya hano yung rumah hakarakat fo komentario ito buat sira bel fo komentario iha opos o kare kita buat sira pergunta rumah ito buat sira bel fo pergunta kare kita buat sira iha suggestion rumah ito buat sira bel haker kya komentar hakarakat wartene tips sanure dene nafati ni channel idane tore mata kali kaya malu sira balong nebe mak durante idane kali kanoin tamba saida mak ema bele hamri kawin no kuliah hawa karaka tu hamri ki hawin hodi kuliah halasang ema sira nemis sama-sama kaula bele wen hira ita ya esforço ita ya hakarat atau aprende buat rumah ita sempre bele antang ya oportunidade ohiniang hawa hakarat atau fahe baita buat sira tips sanulu atau bele hahu aprende pensa atau bele sai public speaker ka sai ema nebe bele hamri ka oin hodi kuliah ba ema barak hanesang ya seminar ya workshop ya encontro ka ya fatin publiko rumah hanesang oin haudehan firmai hau hakarang fosai baita botsira tips sanulu idane mak hanesang firmai ne ida aprende husi ema nebe mak matene kona iha public speaking kasayo na public speaker niya baybayin hamri kona ya oin hodi bele kuliah bot rumah itabot sila sente kapak may idane ihaduni kualidade atu itabot sila aprende sila arua aprende retorika tolu halo pratika loron-loron hat lebarak lima haker buat nebe mak itala comprende no ita sente kapak importante neng hahu berani atu hamri iha oin hodi hahu kuliah hitu pronto atu simu kritika walau iha komitmentu sia halo nafatin evaluasan sanulu halo repetisa firmai hau karakatu fos perkasan ituan ba cada item nebe makuin hau hatona atu ita bot sira bele comprende dia krita primeiro kuliah kona ba aprende husi ema nebe matene kona hodi kuliah iha oin kasayo na public speaker itabot sila bele aprende husi ema sila nebe mak baybayin kuliah iha seminar maybe itabot sila harekata ni haduni kualidade atau aprende husi niya segundo itabot sila mos bele hare husi televisão exemplo iha televisão ema kuliah dia ema oin sa bele debate hodia oin sa ema bele halo apresentação romano nebe hodia ka ema bele kuliah seminar rumah hodia rua beretorika bele inclui na aniha diskusão sira nebe diskusão retorika ne significa de hangkata oinsa atu ita bele kuliah bamalu ita halo diskusão hologika ita kuliah bamalu ihanya dasar ilmiah ita esforço atu bele kuliah hologika kuliah bamalu hodak iha logika ni larmo si ita bele halo nesan diskusão ida ne bemang ko persuasif ne diangkata ko ingira ita halo diskusão rumah ita esforço atu ita ni alia fuang sira ne bemang sai bele troca ema ni hanoin o bele dada ema tu tuir ita ni alur cerita tuir buat ne bemang ita hanoin ka tuir buat ne bemang ita explica banyak parte selok ma ho ita ni ala fuande bele muda ema ni hanoin ka bele muda ema ni hahau tamba wan hira ita se public speaker ihaneba ita maksisai hanesan pusat
husi prosesu idane. O insato ita bele lori ema sira nebe participa, sira bele sente dihangkata buat nebe ita explicane los. E buat nebe makita hatone los, no sira precisa halotuir. E sira bele dada sira hakartuir. Tolu halo prática loron-loron. Halo prática loron-loron significa dihangkata ka aprende husi ema loron-loron. Exemplo ita batuir seminar rumah, ita aprende husi ema nebe mak hamri ke hoin kuliah. Exemplo iha workshop rumah, ita aprende husi ema nebe mak hamri ke hoin hodi kuliah. Husi nebe ita bela aprende ita bela aprende kata oh ida nebe horsei halo apresentação ne diaklu duka ida ne. Husi nebe ita mos bela hatene dihangkata tipu husi ema sira nebe mak halo apresentação ida nebe diaklu ida nebe mak ladundia, ida nebe ita precisa tu foto saya nessa ita na experiência kasai nessa mata dalam ki baita ida nebe ita la bela halo tuir o ida nebe ita hamin keras kata kau kon hamri ko in halo bela halo ansane tambah wen hira halo nessa ne halo ema sentela confortável kala contente loron e prática loron seluk mos ita nessa koleba malu halo discussão ba malu nessa ohe ita esforço husi dane ita aprende keras atu bele manage ita ne emoção tambah wen hira ita sai public speaker la fasila tu ita hambrik ka ho di kuliah tambah dalam rumah ita hasoru audiens sira nebema ho ninya karakteristiku nebe difícil itu hat lebarak lebarak ne importante tambah wan hira ita lebarak idane bele ajuda ita loke ita ni Hanoi loke ita ni wawasan atau ita hatene kona ba dunia luar anu ne wan hira ita hato buat rumah ita bele explica ho fácil tambah nema ke exemplo ema hakar se public speaker la bele ledit livro exemplo ulu kau sekolah sauden yang antang hau pokoknya gosta man kau lai sauden yang dek lai wan hira ita hakar sai public speaker ita precisa aprende buat barak exemplo ita lemos livro sira kona ba psikologia ita precisa lemos livro kona ba social ita mos precisa ler livro sira kona ba politik ita mos precisa ler livro sira kona ba religião niang tambah exemplo sai public speaker by religião niang quando ita lakui le buat rumah kona ba religião niang ita laiha wawasan rumah kona ba religião niang antang hirak neho tu importante tu ita precisa le e depois la bele haluha tu acompanha nessa noticias le korang sira mas la bele tolang tomak wen hira ita letia ita mos precisa atu hahu aprende halo análise. Também dane bela ajuda ita wen hira ita se public speaker ema hatau pergunta ita bela kapta ema ne pergunta e o satu ita bela hatamba tambah ita ne wawasan i hakera so. 5 haker buat nebema ita sente kata importante no haker buat nebema ita sente kata difícil exemplo lia phone ka explicação balu nebe ita sente kata kita la compreende ita precisa haker depois wen hira ita fila ita precisa buka husu ema nebema kari katena liu ou ita bele fila fali livro balu depois ita bele hetang linha resposta e buat nebe ita sente importante ita haker par ita lele fila fali e dane bela ajuda ita tu aumenta buat nebema ki ita ni Hanoi ka bele aumenta matene ki tu nebema kita iha nen hahu hamri kia oing aku kuliah husi ida to oing 5 ita hahu aprende buat barak kantang iha parte dani ita bele hahu ona atu hamri kia oing hodi kuliah iha la precisa iha evento bot kari ke evento kikuan asa encontro internal kari kita serviço o rumah ka ita serviço iha hansa kantor rumah kaita serviço iha organização rumah nem hansa oportunidade atau ita hahu li husi exemplo ita hato pergunta rumah iha encontro laran ita esforço atau hatang pergunta rumah iha encontro laran idane bela ajuda ona ita o satu ita hahu aplica ona buat memang kita aprende itu pronto atau simu kritika ita quando hakal se public speaker ita mesti pronto atau bela simu kritika tambah husi kritika ita bela hatene kata kohin buat balu nebe halo ne losona i buat balu harus dau halolos i husi kritika idene ita bela aprende atau bela hadiah dia kritan tambah idene wen hira ita hakaran sai public speaker la bela au kamoe atau ema kritika ita iha iku susitane apresentação rumah ita bela husu atau ita ni audiensi ra bela fosira ni hanuin mai ita atau none ita bela hadiah também dane kritika ni importante walau ita precisa iha komitmento komitmento idane mak beben dalam rumah difícil ituan komitmento idane importante tambah husi komitmento idane bela tulung ita atau ita aprende na fatin
Komitmen tu ne lau satu hati tede kona ba ita iha komitmen tu atu bele hato o hodia. Maibe husi o numero un to iha seti idane ita komitmen tu na fatin. Kata kita komitmen tu aprende loron-loron na fatin. Ita iha komitmen tu atu simu kritika. Ita iha komitmen tu atu bele aprende atu hadiah buat nebe maksida dia. No aumento tam buat nebe dia. Iha komitmen tu atu le buat rumah na fatin. Idane hoto-hoto tamaiha komitmen tu. Ita iha komitmen tu atu avansa na fatin baoin. Kata kau aprende ona idane tu irmai hau hakarakatu hanesan aprende fali o insahau hamriki ha workshop idan nyalaran ho disai hanesan fasilitador rumah kai ha seminar rumah ho disai hansa pembicara hanesan orador idane hanesan komitmen tu idane be lori ita atu avansa na fatin baoin. Sia evaluação idane exemplo ita hanesan halo te atividade rumah labele haluha atu halo evaluação ida mak hanesan ohim hau dihante ona ita bel huso ita ne malusira ne be masayan audiens ita mos bele prepara kelas ne duniha fin husi ita ne apresentação sira ita bele fo suratahan rumah basira fo perguntar rua katoluhan sene depois sira bele preencheninya kaninya resposta ne iha suratahan ne be makita fo também idane bele ajuda ita o insa atu precisa atu hadiah ba futuro ne nune sanulu repetição ne atu kuliah kona ba hahusi numero to osia ne dihangka ita repete na fatina tu aprende husi ema aprende na fatina tu bele halo discussão ita esforço atu bele prática loron kata na fatin atu lebara hakerek na fatin buat nebe ita la comprende nomos buat nebe makita sente katak difícil no bukatu na fatin conteúdo si buat nebe makita sente katak difícil kanini a resposta ita continua atu habrani tanyaan ho di hamriki ha fatin rumah ho di kuliah maski ita hanesan hatena una buat barat mas automaticamente ita ema nunca perfeito ya mundo então dalam rumah maski ita hanesan semakin maju mai be ita mos na fatin iha kesalahan balu nebe makita precisa hadiah então ita precisa hadiah na fatin ida nema tips sanulu atu hahu sai public speaker tambane hirak nebema iha vontade dia kita tahu hahu keras agora koho keras hahu husi agora e esforço atu bele hadiah na fatin e hau fiar katak ita botsira to tempo rumah ita botsira mos bele kuliah ka hamriki hauin hodi kuliah ba público. Obrigada barak baita botsira hotu nebema acompanha video ida netore mata kita haluha like subscribe nomos bele halomor ita botsira sino atu hira hau to video fongkari kita botsira bele hetan acesso nomos kari kita botsira sente kata video ida ne iha benefício ka ia importância baita botsira bele fahai baita botsira malusira atu bele hetan mos informação ida ne ka bele hetan mos tips sanulu ida ne ita se soro malu fali iha hauni video turmai loron dia ciao.